uangalizi watukufu ikao mbaki harmao udo wahe shabakati l'internet ya mbaki harma zenyido za hezembawa za matangazo nkuri sharkia naonizo shen libro de Komori kao ifungatsa na emasa wazima ne shabakati l'internet ya ngamo mtosoni hezentu sasa Kiislamu ni wambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rirenge wakati unu Mwenyezi Mungu joliba zemvu nezenchida za ukahaina usiku rishinde hu muda unu rikechuma hashirishan maksusu li hawanziro iliyo harma enkodo iliyo baina ya hensi ya Irani nensi ya Israeli. Lazima mliatishangaze mwanama irjo ikamrungu hisi eshatsongeza Benjamin Netanyahu yakaurenga decision yende yareme ye Iran. Mungu jojuzisa yebanu ye hindri haruma daula ilo souverain yatsona umani ya hayo daina ye population yatsona umani ya hahe daine mavamana warumao ye daula kabati umani baina wa ya Irani na Israeli, yani Tel Aviv na Tehran kabati umani hawangi amani kabati umani wandisa wasababisha wadoka usababisha Tehran ende arema ni Tel Aviv ikatamba kabati umani abo tsandane elezi ukaya ze argument za avance wa ni myahudi shaka utsongeza ya mbengo ndi areme Irani ze argument gizo faible adi ngizo za kijinga ukaya ngondo ya mreme ba Irani ngu fabrike ngujihudumu na mizinga ya mro yani gurumyo ngujihudumu na mizinga ya mro ya armoniclair. Ewe Henry wewe bo Israeli harmada ulai lohuri yanzawo ijifanyilie mizinga ikawe mizinga yajifanyilia hawi ijifanyiliao iyo baho bo Israeli hujifanyiliayo eya huruhusu ndobi ujifanyilie ndobi ya huruhusu wewe bo Israeli wewe ujifanyilie mizinga ya za armoniclair uziye ntsindwa jina ilo huri ilo souverain itijifanyilie mizinga gramze ibaba nuye ya Israel kwa jadua ze ukayo mahazuzi na 12 watilo mkataba wa hezombo zino watilo mkataba wa njianziani harumwe zombo zino bimana ngabo mishinzi ya sharia sha diplomasi sha ye ya ruhusu Israeli afanye yakaneze armoniclair iraniati kenado yeba tido aloma aliye waheleo yema aliye ye Marekani yamruhusu yafanye armoniclair ya Kenio ndo yes Rusi yamruhusu yakane armoniclair ndo ye Pakistani alona armoniclair vanunga hashiri bo mwana ma hashiri mwana ma wandu wanu ya waruhusu wanu ambao de ma occidental ya waruhusu wakena armoniclair ye komoricho tutokana armoniclair hindi komkataba huo nyinyi nganya ruhusa ya ukana mizinga minene sisi kasi na ruhusa ya ukana mizinga minene yani yabodo banu mdatso ya unaukai dunia inu ngerumao ganzo iruma haukukuru bimane heni ulo na mvu wode Mwenyezi ani ulo na mvu ya mizinga na mali wode Mwenyezi hizo mengoni mwesi namna ya hanza waone yebandu viye mwenzaze mvu harumwa ezombo za hatwa zihakikishia kada harumwa muda zihakikishia ya ukaya ye Irani nge kapablu ya uhima ya gombani daina ya Marekani hazombo kabati nrabo ye Irani ngiyo kapablu ya uhima igabili ye Marekani iwane nae sena owenji watundawe milenje ngwambao ya ukaya yezombo
zilo na ye Israeli ezombo zilo na Israeli ya wanikando ezombo zilo na Israeli ya wanikando ye wakulizo de Marekani ndashibi ye sombo inene lewoti huya ya nane ranzen kodo inu ya ndisa ndashibi ye sombo inene Marekani ya lonisho ya tushinikaye ya Israeli zonti pia zidetruze wakati na mana mrungu hisi no ana haini mndu udungu guhisi ngurambuo ya ukaya ye Israeli ngendo ya hise ani ngendo ya hise yomba sangura bokana ngendo ya hise kahangalia usiku lelo jana uzambando jana kajamrema jana kajamrema jana hakarma ze strategy za utowezo uza hahe ni zana za jana kajamrema hamreme tarehe 18 jana hampoleza lelo ngasina takriban lera banu hasisi misili 25 harmensi ya Israel mahsusu Haifa nji strategic economic wahe daula ya Israel dile bafula haina ye ekonomi wala lawo ye ekonomi na miji mingi ya hekip ya Hesuhaili ni Soili ya eti ya Israel emizinga yo ze misilizo zikawaendelea usiku wale wenu yabonga linda we ze degazi de komparani yabo ngarjwa ya ukaya ze television nku za hema occidentaux kwa tunda ze image wazisisa waonesa dunia ezijirio kwa tuzihunda tuka kwa tuzihunda ngazi tatazi wao Mwenyezi Mungu ajalia ngwambo hekinyume sidoka ngwa tataza uze imajiba hishango ambao hekinyume ya hizo sisi ruona lelo ulimengu wa internet unu wajalelo gona degazi nji ngona hasara zinji shangona na faida France 24 onese ukaya yenkodo yinu ye Israeli ngujo hunda namna poika do afanya ile jindula mwana makanze yabonda zila mbraone ya ukaya ze televizion za occidentaux ngwatungwa ba mnyanya ali abo deja wewe usahudi riki shatika ndambeje harme poinu ya réseaux sociaux yani bimana de televizion za hatu zinu ze televizion numérique zinu zidzihi na muo ze televizion au numérique nese analogique natomba da hunu fanu mzima da hunu ndongo zijiriyo zidoka ujiri aba habo shwanza sha uhuru wakomori ngwajo usiona harmeshan libro haraka ne shabakati internet ya haraka wakati nda wo hata zidoka uja ortese wala wevwaju wabale mabisi yo polisi shindi ngolelewa wajoja wahunde zeno rihisa dunia waziono na balao ngwa unziani ngwa uhansambu ngwa jao wajaparsa bandwede zao ani yode namna ze television zilo dunia ni lelo side ortese bahi de heni television ya numeriki na analogiki ana ulemengwa heze television za atu zinu de television en ligne zinu zijazi toweze nrabo obuhari yomengoni mweze nongoi kao ngazitambishao ema occidentaux abaha harmalis alalinu la Irani na Israel haukawa shangiria ya Israel haukawa washangiria ya Israel yabo tsukaya Irani katilema aliye sur wahe banu Israeli namna lone Marekani ne Grande Bretagne ne Faransa yode namna bahe Israel namna rahe Irani yalona Rusi yalona Chine yalona Corée du Nord yalona na Pakistan ani izo grande puissance ikawo ngizonaze arme nucléaire jenamna ema allié wawanu Mwenyezi Mungu natsori mnala bala shari enkodo yinu ye enkodo yinu wasike mrujo kana ujoka tete brûler banu hadi se boutonku ya he ebomba atomiki yon mimi ndili badini kuturi liyo mkana banu ngasi harme mavushi he 3e guerre mondiale ngasi harme mavushi sha banu sisi rijohanza ribulie ani utakabarifu wakawa kiwanziani ni Benjamin Netanyahu
maana de myahudi utakabari waziri wa handa ya urenga ya simba oze mbiza he dunia pia kamili likanza liprofite dunia waone ribulie hani Irani yani kwa darasa yamnike darsa yoni sona kanza lione deja harmazen si hunane zinu wandu warambu wao dunia pia warambu wao kaya yemaji katsunoha yemaji katsunoha harmale suala la hezebo huono ze image zahe ye population ya Israeli watu bao pareni watu sema pancarte namna yenu uka ngaritsa hao ze samaha zahe daula ya Irani ngar excusez ile nkodo yi isiye nangoone tofauti ilo na yesham ya Irani yesham ya Irani dubo pareni lelo juma watubo pareni ngabao wasuteneo wasuteneo ayatullah ni serikali ya hai wasuteneo ye guide ni raisi ni jeshi la Irani uka kabati betizi yani ridharaula dunia idharaula ulimwengu wa Kiislamu udharaula Palestini simba kufuru Gaza lelo banu kwa jazia urema Gaza banu isha juzi yakafufulwa juzi Israeli yakafufulwa juzi tarehe 18 banu bafuandu mengo mfukare na warandaru Gaza gono ngurema hunu yerema hunu les alangilo bandu gela himo bandu wake wabe nufu ye strategy ya mandu ya hedaula ya Israeli wakautsaha wajirisise yenti ya Iran c'est vrai wasible ndongozi nji wasible ma autorité wahu wakijeshi wakawasible tena na ukangwanzo wa wegidi izo des operations za mando za hao hakawashindi wa infiltre e Mossad njia Iran njia Teheran ani banjia makamikazi endongo ya ma terroriste wende wafanye acte barbari wa uwe ma autorité ngabu ya hafa chef de major showenji harmao zenkinga e ma ho grade wa he arme wa kautsawa ulawa kwa jashida wa ulawa hayatullah hata na lelo nkena mu na huishia hizo Vladimir Putin ya amba dernier mamano ile declaration ya mwisho hayo ngem kam hundu bahati mkome ya hayatullah nyinyi mama Israel enkodo jo kai sanganya kai jajo kare rihimi bano abahanga sarma discussion no pour te dire ya kaya ngamhu tulizo yero na utuliza wa Komora ka inde sheni ya hani mwangali yao zinde za sheni za hani saizo chaîne libre de Comores, shabakati l'internet ya, rimete ze violon wazima. Ili ezijirio lelo nyinyi mlobonze mtsohunde nafasi ya ujua hau ya uyelewa ye system ne namna ze anjo zinu namna ze dawo shamshide mtanabahi mjue namna dunia namna idawo nubahanu rili ye serikali ya Komori ngwalindwa unafunvundi harma suala hamadali zinge la himuwa da ze serikali ribulie hakaka ekasimba mbili ngazi wanao zombi basisi mabahindi yenkunu ikozao naribulio mwisoni wa henkodo inu rike harmaze dua naribulie omwiso wa henkodo inu rike harmaze dua wando wananyasi wa Iran daula ya Kiislamu wananyasi riomba Mwenyezi Mungu ya wape ushinzi rihara yao le dharau ya ukayaze argument za kauruhusu Benjamin Netanyahu ya behele jeshi ndi areme ye Irani haze nuguka sifonde ibanu wewe ngawe naze armu nuclear kuswanza mimi nikenizo zabari wewe zabari ulonizo mimi uswanza nikenizo o jabari wewe ulonuo hindi eze mvu wewe ulonizo hindi wandu waonondo harma population ya Iran. Il y a 85 millions d'habitants.
wanduarambo kaya inunsi ya jipanga yarema embargo maha na maha ne conseil de sécurité sha Mwenyezi Mungu hawabaze diswara zonti pia za ilmu ya scientifique warenge wa mswahafu ngwarengao ye science wasomao ye science washindi Mwenyezi Mungu ajalia hawabana utajiri wahe gazi hawabana utajiri wahe legashi yeshini lelo mingoni mweze mvuzilo na enti yashini lelo egazi ya hengu ngoda injia enti yashini egazi ya yumi yangu ngoda ngurengo na Iran ele gashi ngurengo na Iran zensiku hizo uzishiao yabo zote pia waungwa dependeo na Iran. Mwenyezi Mungu hawaba yankli hadi hawaba netaka hawaba nezemali za ushida wahime wajipange namna waisa wajipanga huono jana ze misili yazitoa hato wa misili kao ngazijo ujo uroha Teheran zende za reme Washington yabo kabati mba uhara itoka yonti pia Shini kajalata Iran, Rusi kajalata Iran, Corée du Nord kajalata Iran, et ma allié wa Iran ngao yabo c'est des alliés sûrs. Mana narinji harma imiva ya mas'ala kaudo. مرحبا جرامزي هاوكاري كوت سحاري ذكرون بابي وخارما للسؤال بلا شك لهسو أولمنغو لكن زيكاتي ديزيوزو نغارجو دكو zaidi ya warumishi majenamati sanu ngepasa wasundusiwa uharuma lishirika landrege la aeroport Prince d'Ibrahim na hunu serikali warenge azma ya ukaya omwezi unu ngeladhimu wanikezi haki zao haina mtu yendi afanye zahai weka dia uno maslaha lakini le suala weka ngepasa uleo ripare serikali yuma jumla wahi serikali ni madhamana wonso serikali ya ukaya msidiwaze imiadi weka udumani kuwa kuma ngeladhimu mstehi ye pare ya hanyu ngejeido baki eyanikiwa hafanyaje embabianikiwa Gramze hojumale suala lino litansawu. Oui, manama irjo wajoka utoa zemali wanike warumishi wa indemniser warumishi majana matano comme tu l'as dit wa kaurumishi ha harma commerce assistance wa kaurumishi ha IMPC ADC wandu wao wonsi pia wanikwa miadi hamade namna wazamba uka tarehe mengo 2008 hujai tarehe mengo miraru ya mwezi unu wa juin lonu ngwajo hindamnizewa karjaka wombea ike ije daraja waje shirika la kijeni lijeri to wandu hazi majana matsano zote lizo rakawombea shazija rizirenge haukaizo de namna za haja serikali washindi wa hundu wandu wabangu ajao wa investi ngwanzao wandu hazi nombro kara yabo waenjeza yabo wabangu wa indemnizeo usabandu la rimari sisindie ri borijuao kaya zemali zijoka indemnize ewa zijoka indemnizewa warumishi wakaharmaishi wanza shandege watolwa izo simali zijoka urengwa au trezor ngawa bana okusimana bimana serikali ya Komori kwa nakautoa mapesa po trezor wajewende wa indemnize wandu wao zaidi ya miliari raru wa nusu mapesa ya Komori yalindi wao yatolwa nile shirika warengao yeshiwanza shandege bimana bamonzo nhoshele zizendo mana mairjo naam zaidi ya ukaya serikali ya Komori sidwa joka utowe mapesa dele shirika wa Hyundai marche ya hujawanikiwa aeroport wao watoka utowa le pato la malilo noa indemnizo wandu shakwa na ujoto wabatsina yefuswa nezevuza yomi yadi ikao le shirika wairenge wazimane serikali abongela dimole shirika wastehie miadi hiyo ekakwaja stehie miadi hiyo watowe mapesa
wanikai serikali wahe serikali ya liba warumishi wanu haya bodeja iso ndrabo za mando iso do ndrabo za mando sijoka ubenu harumale suala la homrengo ya aeroport panungabo za saya razamba ezendrabo zabili do kashirika ku hamadalinu la jala hunda wana mashirika watiti wakikomori waliohula hoka wakubaluka wana mashirika watiti wanuna wende zao bakar tutari waone abungaru ngarambu wao ndrabu abodeja sangarambu wao ndrabu yakawao siwandu wakweli abodeja sisi wahanju menga zamba ndo risariele wauka handani wao siwandu wakweli hakawandu wakweli weja harumansi wao stehie mashirika ya ho nyeti shawakaba kana kartusa harone shirika la hensi harma ula mahala ni rajarama rengao rifanyazi hono ye daula bayo yo himilia ya la mashirika ya hensi ya kenamvu wanungo jokele shirika linu la terminal holding linu la imarati linti la he daula ya imarati linu la he daula ya imarati linu shirika prive lifanyao hazi imarati. Il faut faire la différence mwana ma iljo msio jodangani wa harma za barzini insi de daula ya imarati tilia jagirengawe aeroport linu shirika prive la tungishiha maha 40 harmensi ya imarati lilona zenafasi la buha lilona zenafasi lilona utajiri uwe mana wakauhunda hindi ndabo wabuli wa shirika la kinafsia la kaharmensi la hunda ze faida za hensi lihuwa lirende hawarende hama miliarder aweka wala wana mashirika wa haki walio hundani walona mahakume walona maamitsan rija ngari yangamizao ngarangamizao wana mashirika watiti wa hatu hai yabo ya mashirika watiti hatu yanyenga joka kama huuje maudu ebanuga joka kama huuje maudu ekalelo rija riyabaya riyangamiza mimi ngami yabo yabodo bahanu mimi nliyo dombayo wa hema shirika dombayo wa hema shirika matiti ya kinafsia ya huwana wakomo ho aeroport hai yaboje consultant de la République hai Ibrahima Inusanono yevanu leo kutupare esirkali wambiukaya mapesa wika ungajuka urengwa ni kuona sijana wan skairi kabu associate watu wana sijana wan rizamba shagarejei rizamba ngari waparao tena wafikirindu mimi handani ngami harmale chwaramo tijohanza esirkali wa respecte izo habada ni de riadu hototolo mimi ngami mhara ne mapesa amutambonro naam ewa mimi ngami sambonro mimi ngami mhara ne mapesa ya ukanga jotolwa yenga jotolwa o wandu wakweli ha wandu wandrabu mimi tisasa ba wandu wandrabu hauka kwa jajo jawa hunde mnashirika mtiti ulo aeroport wamzade mkomori usibushio yezi inu ya azali wambaze mpia yati hei wamsambaze wambele shirika kuli la imaratilinde lijoljeli bakra ani abo deja satsono ndabo abo deja mimi satsono ndabo yonga zinangaje umimi izo ngazinangaje umimi ukabo izo ndabo lizandani wao si wandu wakauja wabarikisha enti mimi woda mimi kadu ya bili eze mandizinu kasi jo utolo haukazina utolo ekele shirika linu wato wazemali wazinike serikali ya serikali wajonika wandu hazi wanu yo masuala uzisa ngami mhara haikaija bahanu wasibishanao na mali eze twabia za kikomori hauza hesiri za kikomori deze twabia za kikomori kama miezi inu ikaya iroha yende zayo ija ireje zizinji za kabanu amtutamba ngami mhara neze twabia za kikomori ekomori wa parosite imiadi
bo irjo lazima nikamara ngamdona hale hatowo siku ujo huja iliye miadi hiyo nione estilo ikakweli shada la ilaha illa Allah badina haraka قال لازم لي بارلي شهاده amli parole shahada garanzao miadi ya kweli nyinyi serikali mlitowe harara hilo nyo mananga sina harara sisi ngasina harara holiho yanuma pesa holiho yanuma mapesa lijo mkinishiha le shirika linulitowe mapesa serikali ngona mihima minji yanza warumie mapesa serikali ngona mihima minji yanza wende wafanye 50-50 warenge hula warumie harma ndugu za serikali wadiwa ze objectif ya ukai mapesa anu ya tolwa yanikiwa ya indamnizewa uwandwa hazi asir narihimeri linde diwo azali ngucho kubali wabire ndongo za kimnyanya harmale swala linu ye azali ngucho ambiwa ze kweli harmale swala linu lo swala ya mswali kaungela pombe ya juzise yebeki mapesa yao yatola nele shirkalini kabana ukawandu wajoka na upatufu sina maneno hambi yao kamimi ngamimhara holiho de namna ya manzabuja wa fedha mpesa manzabuja wa mpesa ngamimhara nae wagwahi yo mama bolo yo handi azalingu jwambi waze kweli ye azalingu jwambi waze kweli ekemba inuitilo harmase kontiza stahiki azalingu jwambi waze kweli narihimerione auka itarehi lelo tarehi mengomili leo le 20 juin yamba de le 28 huja le 30 de wando hasi wachoka ulibwa sisi enia hatu Mwenyezi Mungu nguriona sisi rujojiviwa yengema pesa yani yahundia kajaliwa kajaenda gosha droiti yanikiwa uwarumishi one hene mdu hajitapia sisi ngarjo ujibiwa bo irjo ngarjo ujibiwa karsure me fikira mracho dhanuka na banunga rema we fikira karsu irema shanga sahara holiho pesa de mfafiombi wa pesa auka pesa ngumaniso wenji ngumenyozinji haini bahanu balo mapesa ngabasugo ukamnyanya haini bahanu balo mapesa ngabasugo ukamnyanya surtout ekaija ukae damu damu ya kikomorinu ngabasugo ukamnyanya ngabasugo ukamnyanya ze hazi zafanyisha zonsi pia mtinu pia ndrabona mala mafuna hindi yani subhanallah nismunar ponesha shadongombi nuru el fatu asali ya sumana nkena entere ya nyamilie dossier yinu yakena harara hamadasi imatishi jimla wa serikali kena enterea hangali ya dossier ya kena harara amanda asiya kaman ngasina harara borichu wao ze tabia za shikomo ema pesa anu ngajoka unikwa ndo ngajoka utilo harma kontinda yi ya ndo marhaba menji gramze vanezo hunra hindi ngamono hama ya ukayanga wana rongoza uhunra si hale banu hobe hindrume ya ukaya ngoju kwanza Novembro ndedahoni longa sidakaza msuzuna muono ngotungo vankando na kasketi ndongo za tofauti lazima uzie ze kasketi zo dingo abanezo hona indri c'est-à-dire aweka sifanya ya dance na ukaza kasketi kationga notable kati ndamsojo kaulola usikuoneke notable par shamda tsolola ya tsoka notable sukumria lola haoma hamria lola hao ema hamisa numria lola banda hulola bo kutsoko ka notable gojo tafsiria notable silokari unjada honi ukaza mwaroma
Ya vola dima uretize kasketi zo. De maana niambia ukaya daraja ya notable. Ugonelewa. Ungamjola cha wakati. Hata njoka uka notable. Njabati na ulola. Njabati na ulola mjolola. Heada wandu wafanyao. Shahoka ya boka sasa de dahoni ya bonga mi notable. Hein? Ça prend du temps. Joka huzia vo hindi. Iyo ngabo mishinji na processus ndo kwa ujibali hata adwamba grand notable. Sidoka haru hende daune mfumbili. Ukaze kofia ila. Yaitwa shi ila side itongeza huka notable. Notable aboga bo processus zinji utoka usifanya après wa mjodauni hao. Nge uche uke notable. Donc ya katika zamna kasketi. Oui, c'est vrai. Ngonelewa katika zamna casquette tsuo ngono na kandu ya bleu hein marine ngonelewa usiku wa juma tendo jumani namna ini kaze casquette tendo jumani namna c'est la classe si mpaka utorenge kofia ujizingize ulewa ila ya sonya ila wa mwono c'est la classe ngonelewa uvarie mbabi edini gono donc garjo dada honi saribe henrume inshallah borjo kanamuo novembre le 23 wabasangu ajo hele ya warende wanazikofia ngonishilio le 23 novembre prochain dans 5 mois là garjo fanya ezifanywa woti mujuza ngonelewa le 30 novembre rinjeda honi donc avant garjo kana mifumo mili ya festivité donc Rema babwa la torabu some majili siri rifanye zifanywa olewa ridunge mruso jodunga izo wajomba hahe ngono izo wajomba hahe ne mazuki wahe wafanya ngonelewa sina utofanya kinyume kati do udunga ye processus ya huwa ntende ya huwa nzaya no wazo nzaya izo wafanya harmiada ifanye shamimi minsulindo anada nime kanja fanya hada kabasi mruto ndea hakuwa wafanya wauwe nifanyilia hakawa uwenji wafanya wanswabu wafanya wauwenji donc min rekati fanya rekanja fanya tu shanga sungo fanya comme ça parce que voilà novembre prochain inchallah marhaba menji gramze holeo ngasina zeda kika zinu hawajau dokaya do tsahambabi zuonese haunro ya ukaya harma umuhazwizili nanne iho Porto Luz Maurice wendele ya conference hema Bayordofo jabu ya ukaya umuhazwizili nanane wendele ya conference Doha ya utama Bayordofo hawajau wajihar mwensi hatu umuhazwizili na kumena shela yikade tarehi shenda huwa suli etarehi 12 Ufaransa Paris kuendelea ya conference hima Bayordofo yaladimu wajuhar mwensi hatu lakini harma yemasuala bila shaka wekao leo wanongo juzisa serikali harma emiko ze conference din zone sipi watu wa mapesa yatuka mashashi harma emikonsin ili utahama Bayordofo wajuhar mwensi hatu lakini suala ngarjuzisa yeban ize komor wahunda bandia ze conference zinhindi hata mpaka dabasa raha kartuna mbadali Gramze. Oui, marhaba mwanama Ilzo, marhaba Mwenyezi Mungu hujalia kheri izo tipi au kejuma uzondu masuala na upresente masuala na debanku hamanda zinu wandu waje washindi wandu wajadiliane na hutsaha samaha ukaya inu sujet nene ikao ngejoka ulazimu usikwa mau rirenge ani rirenge jimla ani ke edition spéciale ya mau borjokana mu mau fomonsi fomonsi nu tarehe mengo mili no menjari shinde jeri tsansawe na yokana to shida tore wakati uzima tena nge inu sujet muhimu ya joka ulazimu rihunde o wakati hata wakomuriwa wala mwe hauka amjo hurejezi zambabi ni mwambie ukaya iso kweli conference de bailleur ndaro ranze komori tsengwa izafanyishi harmwensi hatu
ya Morisi rini kwa miadi promesse e mabayori wakawari ni kamiadi akangwa jo urini kamata kamenji 200 millions de dollars kausema pesa mashashi le départ la Mali la lihura Maurice en 2004 en 2008 989 milliards 989 milliards mapesa yashi ngunchiliu yakahamba kanga ribali wao rije jezi udensi hatu izo promesse wa mabayori izo eta wali promete ukangwa jori saidia rija 4 milliards 5 milliards d'euros ya Paris ya 12 ya le 9 jale le 12 5 milliards d'euros mapesa menji et ces conférences izo zondaru waja briki zima briki lo fara jana abanga litoda jana wa 20 rali jana wa 20 briki zima eske waja briki zima un la rali jana wa 20 yeshe hindura shihunra izima basi de usine de pêche ilio harma omji wa basi fatu de usine de pêche ifanyi wa hisa ikililo ifanya hisa ikililo haja ha execute haziyo ifanshiha conférence ifansha wakati wa sambi je aja ka execute projet ya he usine de pêche do ikililu na Muhammad Ali Swali Amadou ezinu we haja 2016 wanikiwa zela kile ya usine ya Isa ya hisa ilaribu tuka opérationnel wacha wanjia fitina la kidiplomasi wariafu no wazungu madui wahensinu do wa Faransa tilo wazungu do wa Faransa madui wahensinu wasise mindu ya hao hobo warejeza ye usine de pêche dingoni giyo balatana lelo zemeli zakaza undwa zingi za hazo zihisa ziwolo hobarini hobandarini wodo peu wa he serikali ya Faransa ni wa Faransa wodo peu wa he serikali ya Faransa ni wa Faransa waudu warejeza zenongozi la dingoni Mwenyezi Mungu kujojalia zebarnama jia heze chantier azali ya zitianziani bano haba daba ha ya golden tulip ya corniche do mji wa matembezi wa Mwanza za Jumbe de gymnasia ya misuje do rahafunu hadisi wa projet ni ya rahafunu no ule exploiter majaya des chantiers bali na bali za usu za infrastructure routière izo ndongo ikawo galindao ze chantiers izo za entreprise izo zionele jua ikazi na utazamenye wabana ulabana banu kasi 2025 galindao ze hazizo zihise 2027 fin 2027 ngabwa komoro wa josubutu wasiti mtsanga ye Mfaransa nge capable ya kiemvara katabanu yese projet zati wanziani banu ni azali zifube mjogo nge capable sama nge capable ye Mfaransa parce que Mfaransa kana uparo jokubali yaonele hadiso jema yensinu ifanye mbano ngowo ijokana maana ijonga msabona hafikra hindi haroa mahore wajo wala umu wa mlaumu ni lanzi hale ni wa Faransa wa mahore wa wala umu Faransa juzi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakaube haye shido le shido wala ngo juwe cyclone ya shido ila message Mwenyezi Mungu akaubeshea wa mahore ni wa Faransa na si wa Komoriri wone ngao yabo izo amivan ila message ndila sabaka ila message yakobesha Mwenyezi Mungu akawibe eshido cyclone shido
wakawea message ya pwe masansa e masansa yala ya heze nyumba za masansa zila za kamaore de za masansa natoli ya ziduse ye kenetika ijara hunu keneti biri hunu shahunu ngabo bundo hunu ngabo bundo si le bundo lilo hunu si le bundo la hem faransa landrabo inda ali hasi maore ila message ya kaubeshewa wa maore wa waelewe ndonozo ya ukaya wena ndrabo in faransa huo eze mali za diaspora ya baraka ya hatu wasihunra Ulaya wasibali ya wajawa undu ye Komori wa undu ndohe namna inu warengo wa maore wa watiabala harmase bidonville zila wasijini ye maore ranzibala hata na lelo kwa sina waifanya ema sansa yala hata na bahaka jabelo angao yabo ema sansa ya he shido ya he siklun shido ngao yabo hata na baha kana ufanya halafu yeni ndongo njema doziona hunuka sifanshi hao lazima yanchi hamuna husu donc yabotikanza nambe ukaya rili hasara harumaze conférence de Bayeux karitina rahunga na sisi shabakati l'internet ya rikarito wazefikira za hatu wakati ya conférence de Bayeux yafanyishi hapari ilito wazefikira za hatu za joka ulahimu rifanye nori hunde mbabi wa juma shoshatulwa era bahindi wakati ya conférence de Bayeux yafanyi rambia azaline sirkali ya ukaya ya oma pesa izo promesse 5 milliards d'euros izo promesse e Komori raha kaltina uwana wa starabu neze kabine muhimu za kistarabu za uruhusu ze mali hizo za heze promesse ranikiwa rendera zirengezi zibalierije na sahe kabine internationali zimbili haundaro wajiwende waritashie 5 milliards d'euros mana karisina uwandu wao waufanya wa ustarabu huo waufanya zihazizo zo hazi izonga nzao uwandu wajuwao hazi wajiwende wasahe mapesa yao wayabalie waje hunde wawahunde kwa chaishia paske kama wana ustarabu wanu walo vanu sha yomba ustarabu yangava mba ustarabu ilona watoto walo vanu walizawe pata mba ustarabu yangava sha ustarabu hendarendera sahe mali sa conférence de Bayeux la promette wazo kanga joka unikiwa waunga nzao vraiment c'est des têtes pensantes wala vimwa riwasahe ritaize kabine hizo wajondu wafanye hazizo watahe mapesa yao ubahanu yaliyo wayabali waje wahunde ye Faransa yo saidia haku ye Komor mithali huono juzibano ruone balozi wa Faransa premier partenaire wa hensino harma edisi ya Moroni hakaukaza wilasa ili yanzia wa edisi sedwa mecheki ya Moroni gramze wore me balozi haku wore ma Faransa mimi nsure mabalozi afan wore me Faransa ndron ntsutsa wao hidi azifanywa konsi juba mimi ntsutsa hani wao ni harmenti yangu sababu nkabatswa katwa kotsa havizwa harasizwa mimi ntsutsa hani wao ni harmenti yangu hasibabu hasibabu hindi wanungo wapeura hanao Myahudi wanu wa Faransa wanu ibaina ya hao nasi ibaina ya hao nasi ne baina ya Israel nezensi za Palestine Gaza Palestine Cisjordani Iran Syrie eze kufuru Benjamin Netanyahu yazirendao haruma wa ulimengu wa hezi nsizo ngamuhambioka zonyangu rahana izo Mfaransa yarirendao banu shehonga bafo wangu wenji na hunu hunu kutsujwa ka haritinia le visa baladur si uzio kutusirambu wa ukaharitinia ya visa baladur hata juzi haja hakauri torea ya suhuti ambe kana uzakautia uhura wa shaba yengono kangio haki yem Komori yaliyo maore ya doro horwe namna inu jaubo sino wa Faransa si haki wana wa Komori wa fiao ranzi
94 wafiao harme bahari ya Antrunzuani huenda Maori ewa wangabi wa hafa aba sangar wazao dans le 15 000 personnes wafia harme bahari Antrunzuani huenda Maori halafu wewe ngwambo kaya wo mwanzani watu yaribo hale si wala hatu la hatu yaribo hamvu kangena mvu arenge hatofanya Faransa hatofanya jizo Israeli yafanya harenge ardhi miongoni mweze ardhi Faransa wa ujidai ya ukayo muhashihu na majina shindi na mgomfukare na neba endeshli ya refiti hazamvu agirikane avec le grand I en majuscule impossible wow bweze soit Wou bweje wa hedaula ya Komoro hokaya mndu ya riboha ye ardhi ya hatu ya riboha isiwa ijima miongoni mwezi siwa za hatu halafu rimrede de surveillant wa hatu de ahali mashawiri wa hatu rimnike security ya hensi ya hatu no maoksi pano hatezenti ma parteneri mwe Komori wasigori wana kasima viri Bano watsugoro na kasima viri si wabikao raha kardasta Arabia si wambia ukado zinti sa duniani lelu kangwa rangali yao ngwasungori wana wandu raha watusta Arabia hawimru yambohani aruli yambohani isi washahani yeda mtini yani uhura hobarini yamuwao ni mehifa hakabanu banu wandu wala tunaanza uyelewe bo irzo naam banu wandu wafia baharini hula la side bahari side maluja side ala zamisauze ze kwasa zila de ze sumare zahe Faransa zilo bala de sungo renverse wakawa wede zao ngwao uwao yenusu harmizo wazibuliao zinjia ngwaziona wakati zinjiao parce que il a business ya he préfet Maore koka Maore ba yo ufanya business ya mapesa yena uwandu walone e police de frontière ya wabulie wanjie Maria Galanta jabali yabe et kakwa jaz bulia wanjia ya Maria Galanta kana ufanya hazi. Donc il a business ya Maria Galanta ne préfet Maori. Mapesa wa yahunda wabala ya odia watajiri sao. Unaelewa? Halafu uchahunu wacha wadwambia. Serikali ya Komori kagarchomni kani wana milioni ndo surveiller wa Komori watije ma c'est la honte. Ye Komori ye daula ya Komori ngejambi wane Mfaransa ya ukaya na mziye wa Komori wachidoja hohao tunakawo hani yo vraiment rogo kaukatsurunga tambanzi ya bomwanama ilzo to sana salamu juan ala barakatillah ntwanza ni huletize akangarzo kaureje harmali suala linu lahe shanga bomna suala mtitira ramduaza de suala husubashar ubekao rione sanro ya ukaya ye consul wa he Komor ujihunro harma inti ya Maroko ngela dhimu jeshi liwa jabu ya ukaya ye balozi mkomori ujihunro harma inti ya Tanzania ngela dhimu jeshi liwa harma habari weka nga zungula usina uzibitifu nchosha wanrunga uneseo ya ukaya yeba kweli uanruanu kwa nahujo harma inti ya Komoro na wenji nga uneseo ya ukaya nga botoramu hojuma lesu ala lini ya ukaya eba kwa nufanya hamaja Ilyas mwana mshwahu weka hakaulindi wa vanu etarehi 12 kansusheliano ya mwezi unu tarehe 2 ya mwezi unu ya jeshi liwa lakini kajaja ndu wenchunga unesi yebe mabalozi wano waili kanu madoktori kwa no fanyaje Ilyas wabaki bonze hoke kawaja amfikiri ka nsu haraya yeze rumeur izo si haraze rumeur izo kaya Dr. El Badawi ambassadeur wa hatu ulio harmensi ya Tanzania ngujo kausubuti ya hunde macho ya mbaha bishwa convocation ne hakimu wa matafiti halafu ya dojuwa botasi Tanzania indaibu biro ya hahi en tant que balozi
yenjia ebuwa yekanti yejibu masuala ya hazini ambe ni affaires étrangères yake kakubali huja ya sahau ne mahakama ya ajibu masuala ya hutaji wao yajibu ne usoni mahakama ani ngam aminu ka kiasi ya un docteur un ambassadeur ou lio en exercice hutaji wa jaishiliwa ne mahakama ya hahe hukangujo kauhunda nafasi ya mbengu chao yabaye biro ya ambasadi ya hahe ya rohe abo ya renge anvio huenda Marekani au huenda Rusi ani sindongo mimi bo mwana ma zikoleo ani msamba kaya ritijibu zerumerisha sindongo mkinishia uka Dr. Said Omar ka uongulindwa utubano ya jafanya mashuli ya kabala njaishia nayi ndu mustarabu hamadae un docteur ulio harma hazi za daula consul général gujoko parwane mahakama ambwa gutao yende zahe baba la jab je crois nani nsu amin wala wachawu mwana mshohangu nsu amin uka abantu hatawa nsu amini ukae mwana mshohangu nsu amini uke mwana mshohangu hajo subuti yatawe yatie waziri wahahe harma problem. Mimi, yani, et tel que je connais Ilias, hein? Tel que je connais Ilias, en aminuka Ilias, hajo subuti, hein? Il a sacrifié ministre wa, parce que yo sacrifice ajo kamfanilia, okaya kekaja, ya fanya ya ringa défense ya hae, ya ringa défense ya hae ye binafsi, ya ringa ne défense ya ministre, ikao ministre Ibrahim Mohamed Abdurazak mzima mengoni mwa waziri wamnika wakawamnika uaminifu ndo nso aminu kangabo ngyakaunika uaminifu ne waziri wae Mjuma Ilyas halafu hukamba gutoka utawa hau hatawa ani mimi ani rahaka zitu lahunu zanjahun sababu kutwamba namna hiyo ya kaudi mwana msha yo pandwa mbali ukade mwana mshebo mimi harmemba hazinu alhamdulillah rabbil alamin miwanisa samba exercice miwanisa njamba kabo babu ngabo andu wato ishiyabo wanji wandisoheye mabulbulu ngono wato andu wato ishiyabo kat ono hole wato haya njabwa hahe gutsomba ndabo ngabo andu wato habe namna hiyo wandu wanjiyao mabulbulu sha miwanisa haikada harme hazini tukufu ya hatu inu tika harma ye realite harma zekoil tika centriste ngam fikir ngam mnikotoma ya ukaya Iliasa kana sacrifier waziri Abdurazak parce que shoshiana ya joka mfanyilia Henisijo wakati yo Henisijo hunra Ibrahim Mohamed Abdurazak kwa mtumia hazo Iliasa wakati yo yimbabiwe kansi Henisijo hunra Ibrahim Mohamed Abdurazak ka Iliasa kajaja ya mtumia hazo ndaye donc yo impératif Iliasa yaji hauhuisha e personnalité ne sharafusha waziri Ibrahim Mohamed Abdurazak yetimru waladhimu ya sacrifielo Ustaz Said Haruna ngulindwa maudu Ustaz Said Haruna wala mdikawo kabasi mdu yoshina mwani je kabasi mdu yoshina mwani hasibabu mdu hamadami ka ndo ndibaya jojorenga foka mime hanywa hangu yo ni ankidi yo tsavoka etsuka utsavoka ndani ndongole understand wani esiswa hunda zini hundu mfano esiswa hunda zini hundu sijo kwa uparwa ni zingaro namna inundu bezara kanamba ngamtsama emisavo ka wami emruja Ustaz Said Haruna ani mru kaonge ke wa ugabili mlima ya usobonsi ulime wae hemarifa yae nswamini ukanga buharara usonma Ustaz Said Haruna pour moi namna niko humona namna nko mwishilia namna nko mwishilia mshira haku ni simushilia jao harma za darasa mimi hu msengelea physique comme ça siri hanyando mwenda minaye alafu miurambo kasi msengela miurambo kasi si gabiliana na simba ya mandamu nabo mono kaitsi kana sumu hu shami gabiluka miurambo kasi gabili simba ya mandamu marhaba
afikiri ka isa ujibu sijibu bo bon kartore jelana harmale suala lahi mabayeur la hise conférence de bayeur li tsansa wendo nondo akalo suala mengu mema suala lindo aonayo ritijeri jarda azar kansi banu ngonolewa azali hatimizie 10 ans ya hae haro haende zahe rae jakaya rionu hata gurushu ya he conférence de bayeur ya ifanya Paris halafu jar kanso katiyor do lise pa kuchu ranzida bahanga ranzori rimfae ranzida bahanga ranzori mfae rais azali hauka yeye ni rais uko kubali critique waiche ah oui ça c'est yondongo mkuu ya hana azali yo kubali critique anu critique tu maudemru Tuma udemru se kwa upepo na mnyanya critique doka yo tulilia haishilia ze argument ne ze analyse yo de madatunga yo de chatonga za vlo na mvu harbe matangazo yanu rais azali engewe rais mru ajina nje tukati himi banu ranzema katara tana lelo ewa ah oui parce que azali c'est un démocrate ça je le dis haut et fort c'est un démocrate Gojo mafitina na beshewa yo hosoni mwazali ranzi azali ya kanchi mandanzi 2016 ne mawaziri wa hahe na director wa enu hambia hon swabi zambi e mafitina nko beshewa yo haina usiku na rongo aba nko rongo beshewa hosoni mwazali bo ya wukade to hadi usazali usuda sado ishia we are de ah emrendi kamwe inda mweda majibu zenogonono ya hamba Barono ekado kaza mdundabo. No ekado kaza mdundabo. Lolele jawabu la azali. Azali kaja paro kubali fitina. La hari ndongo mri azamba ukasazini. Zenongo nabe awo sazini ngizwa. Angala. Sazini ngaba amjojo haraya zenongo nabe man. Zenongo nabe man ranzinadi sadabina oban. Amjojo zihara ukanjaza. Ye bashari ngujojo hana zenongo akaudo haba pia. Voilà. Parce que c'est enregistré. Gizo yabo. To sana salamu jihani. Marhaba. Mushilio.